I pozdrav svima ljudi, Miksa ovdje sa kanala Gaming Team. Dobrodošli u naš novi video i u današnjem videu radimo prezentaciju jednog servera. Sam servera inače zove se Adamo Roleplay. Krenuli smo da igramo juče na njemu. Kao što ste vidjeli, juče smo live-ali na ovom serveru, nije loše prošao live, vidjeli ste tu imamo dosta naših ljudi. Ako vi želite da posjetite server, imat ćete IP u deskripciji, tako da posjetite obavezno. Ako želite da se učlanite u neku našu kao bandu i da imate neke beneficije, samo kucajte ime Redfield, samo umjesto imena stavite neko vaše i to je to. Evo ovako, danas ću vam pokazati prezentaciju bus vozača da vidite kako to funkcioniše. Ja sam se inače zaposlio ovdje, samo dođete kod ovog markera i kliknete na yes i to je to. I onda posle toga uđete u autobus, na 2 uključujete motor i kucate kosrta linija. I odaberete, evo imate ovu prvu i drugu, prvo vam je u Byside-u, pošto se u Byside-u dešava radnja ovog čitavog servera i sve što je potrebno je da pratite markere po mapi. Evo prvi marker vam je ovdje, znači dođete i pokupite ovdje ove putnike, evo mi imamo ovdje jednog putnika, to je Jack Redfield. Dobar dan. Dobar dan, platite kartu, $150, vozimo vas do kuće. Jel može za džabe nešto? Pa može preko veze, pošto imate u opisu Redfield. I evo kao što vidite ovdje, znači moraju da se poštuju znaci, znači morali smo da sačekamo zeleno da bi krenuli. Evo ovdje vam je 3. stanica, tako da ništa, samo dođete. Inače, koliko smo mi igrali na ovom serveru, a igrali smo dosta dugo, najisplativiji posao bus vozač koji ja trenutno radim. Plata vam je $100 plus bonus, znači ako budete dobri i ako dobro vozite, kao nešto ako dobro vozite. I ništa ljudi, to je to, znači obiđete ovdje ceo krug, dođete do ovdje početnog. I kad ste stigli do posljednjeg markera, to je to, dobijate $100 platu i također dobijate neki bonus ako ste dobro odradili i to je to što se tiče bus vozača. Ništa, ajde da izađemo, kako se zove, i da uzmemo jedan auto vamo, znači imate rent, ovdje je spawn. Ajde Miksa, ostavite ja, da uparkiram samo bus. Drugom. Da uparkiram. I možemo da se provozimo malo, da pokažemo ljudima da je opština. Ništa, evo vidite, tamo je spawn, a ovdje vam je odmah, znači najbliži rent, možete doći ovdje, iznajmite kola, tu vam je bus vozač, odmah uđete, vozite, cepate, zarađujete pare i tako to. Posjetite server obavezno, imate tamo dole u opisu, imate IP, tako da ko igra Samp, nek dođe. Ako hoćete neke beneficije, obavezno ime Redfield i to je to. Evo, iznajmili smo auto, znači ovdje je bukvalno sve na dohvat ruke. Trenutno se nalazimo ispred policijske stanice, a odmah pored policijske stanice i opština. Ćeš da uđeš unutra da snimiš ili... Pa ajde, evo da im pokažem šta ima tu sve unutra. U policijsku stanicu ne smemo da ulazimo, tu nismo ovlašćena lica, ali opštinu smemo. Tu dođete, izvadite pasoš i to sve što vam treba. Evo ovdje možete platiti kauciju, znači bože. Inače ovdje imate kao kosrta poslovi da gledate koji su svi poslovi u igri, tako da možete vidjeti, evo pokazat ću vam sad, ja da vidite šta imate sve od poslova. Aha, ja trenutno imam posao, tako da... Evo možete vidjeti koji su sve poslovi, imate bus vozač, imate poštar, farmer, pizza boy, rudar, on se otključava kad stignete do levela 3. Imate građevinara, kosača trave, pilota, pilot je inače trenutno zabranjen, ne znam zbog čega, ali trenutno ne može da se radi kao pilot. Imate kamionđiju, tako da odaberete posao koji vam najviše odgovara, ovdje vadite pasoš također, pošto imate granicu kad hoćete da idete iz Byside-a u druge gradove. I to bi bilo to što se tiče opštine, idemo sada da se provozamo još malo po gradu da vidite šta sve ima i da završavamo ovu prezentaciju polako. A da, što sam htio da kažem još, znači server ima dugu tradiciju bukvalno, tako da nije se sad skoro otvorio, mislim nije nov server. Znači, šta imate još od važnih stvari? Evo na primjer mobile shop, tu kupujete telefon. Ovdje imate također auto školu, vidite ovdje 4 auta, uđete unutra, kucate za dozvole i polažete klasika, pratite markere i to je to. Imate ovdje gore nas prati, imate prodavnicu i to vam je to, imate gore također posao poštara. Možemo da odemo i do tamo, da ljudi vide. Možemo, ali ja sam se sad uputio ka, znači tu je banka.
Tu je banka, Klasika, eto. otvarate račun i to. Da, to je bilo to, inače što se tiče servera, server stvarno odličan, dođite, posjetite, ovdje vam je Zlatara, ako se odlučite nekada robate. Mada ima stalno policija na serveru, tako da Ali nama to muzika ne kreće predstavlja neka. problem. Prekini Radio pesmu, smanji. ukucao sam. Ukucao prekini Ima pesmu. i radio smanji. Smanji sam. Evo do poštara možemo ili do neke mafije da im pokažemo. Pa evo ovdje imate poštara sa leve strane, znači tu imate motor. Inače za poštara se dobija $80 plus bonus po jednom dostavljanju pošte, a dostavljanje pošte vam traje isprilike isto kao voženje bus vozača, samo što je motor brži i brže se završi posao. I ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ove prezentacije servera, što se tiče ovog klipa. Ako vam se klip svidio, lajkujte, subscribe se na kanal, komentarišite šta želite naravno da snimamo i to je bilo to, do narednog viđenja, imate jedan veliki pozdrav. Pozdrav!